ว่าเราชักชวกจะนี่ละเราลมแหละใช่ไหมที่หนึ่งมันจะเช่นวิดีโอของโพสต์โลนึกว่าเป็นจะให้อันบ็อกซ์สุดที่ท่ากันหันเลยอ่ะกันหันอันบ็อกซ์โซนนี่เป็นจะให้เราเต้นบอกเป็นอันบ็อกซ์โซนนี่อ๋อยังไงดีกันแล้วสวยดีแล้วว่าหนึ่งบอมอินเนี่ยunbox het zo. Weet je, nee. Ja. Power amplifier. Ja, hier Extreme Acoustic Company kan ja. Hey, Indian brand, India company kan ja. An verkop mij ja. Zo waren hanza, zo kan ja. Speaker hier. Speaker lian pa ni power amplifier man lai crown ka ya chia ta wangin chumi han power up to tan chuan hi kan han cha hi kan cha de khem na chan chu a build quality hi ini chu professional anga ni leng leng han on dar ka tam tak on khan ni lo chung ko in khom na te kan han nei te music practice kan du lai te an on keu tu la kha ani a ani thein teringa chana simple em em ati chuan ka speaker mana hi Yamaha CBR12 ania 750 watt max ania ti chuan continuous khan 500 watt vel ka du continuous apex shot tu ra tan khan ti chuan hemi hian in chumi ka man tu ra chu continuous ka pack tu ra kha watt za ta kha 8 ohms kera khan 8 ohms 500 watt kan du bangin hei hi chumi kan requirement chu hei hian amamo kha pe chok thei chi a tina simple a man anu ma he hnunga hian power bo na oma chuan line in a kha oma hei hi XLR an kha ania ti chuan hei link AB a kha speaker a link theya ti chuan hi output speaker kha ani chuan power on off button om le to pa engma a san pa eng chu ti angin thil dang kha om lowa crown te anga kan crown man lai te anga hetia menu han dive into kha eng vak ma om lowa yan simple ani ti chuan helai hian crossover a kha deep switch ang khan om thung ta ti chuan hemi deep switch mang hianin crossover a kan ti theya 4 ohms in power up chuak crossover kha kan ti theya chu ti ang chuan ti anga se crossover lo khan left right channel ba ngai tup khan man kan duwa so ni ka han setup chinanga sound te kan ngai ka how to ra ngai la thang amplifier setup kan zo to a chuan athange thalo kan han test don ani chatang khan speaker hi Yamaha CBR12 ania pahi aperin lama hian drum pula kan pakhat om boka chuan big nopin sound sema sound ho zo ka mixer a luta mixer atangin big no pa chuak le a monitor studio monitor controller a chuan chu zarang chuan monitors atenge lian a khana sem chuak atuna hian channel B a kanda channel B chu lian zo kani a power on chinanga chuan play chinang Alright, that was fun. That was fun messing around with that pedal. That's surprising actually, but we got it working. Fun little talk.